Hallelujah. Ngumntwana kaNkulunkulu usitsisiwe egameni lika Jesu. Ngiyanibingelela nonke kulo leligama. Amen. Amen. Siyabonga uNkulunkulu basalwane konke esesidlule kubo nema announcement esesitshelwe wona ukuthi siyabuya sonke vekile litabo nesikhathi lesijwayele sa10:30. Amen. Still nalapho tivakashi tamukelekile basalwane. Amsike lo wathi umsetho longaka we-lockdown kodwa nje ubukile lokuthi uma bakhuluma nga-250 basalwane ukuthi hayi inkinga ayikhonyisa. Ayikho babinginga sitawubuya sonke sitawuthi dlala letitulo sithi sonzete nyala sithathele lani bazalwane. Amen. Laba kushinto bathi nedi ningakhohlwa tifonyo lesamnasi bazalwane nedi ngasifeleka sisha. Amen. Ngale mkakuwe nje ngisifaka ungathi ngiyabandlulula. Hallelujah. Siyambonga nje uNkulunkulu bazalwane. Satawuhlala libhodi kohlwe babe licabane nebafana bethu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi aphinza announce ukuthi siphumela isiphi isisombululo ngoba sinesithe sihamba nako konke asishiyi lutho. Balibonga igama lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu baba bethu konke lesasindele kona muhle. Uyaphumelelisa bazalwane muhle. Muhle. Ayibonge Nkosi. Njengoba sesivile ukuthi bamfundisi betiso ulahlelelwe makwakhe. Amen. Sikulile lesalukade isikhathi esithe bazalwane. Ayibonge Nkosi. So ke kufike la aphumula khona konke abantu bethu siyalibonga igama laNkulunkulu. Amen. Ngoba kusebenza kanti kuhle laba bethu ngenzanga yaNkulunkulu. Bayibonge Nkosi. Siyathi kusebalayini le. Hallelujah. Kodwa inkosi lethe lesitana katasitha bazalwane. Dasithuka nathi sesifikile. Asathi njalo. Ngoba kunemzane wethu le. Amen. Lo munye nguye lo. Hallelujah. Hayi nesibhizinisi lo munye lo shelo makethala ngakho la sonke. Hawe yaqala mfo. Hallelujah. Amen. Yaqala ubanga kwabathi nakhuphuka nendumiso. Ukuthi bazalwane inkosi indlu lefuno wakho. Nomhlabeni ukuthi ifune nasekusithele. Mina ngicela ukueda ifune nasebubini. Isikhathi ushonelwe ufuna inkosi. Ngoba there is nothing noma incantsikisa abantu besededekile. La mhlabeni bazalwane asi-understandeni ukuthi kudalwe ukuthi kwendeke konke. Kanti thina singalahlangela uNkulunkulu. Kude nje lokumele kwendeke empilweni yomuntu ufuna ukuthi lokumele kwendeke. Kanti nje ufune uNkulunkulu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane siyakholwa lento osijabulisa ukuthi kunabakhosikazi lebekayile khona le malayini bayibonga inkosi. Bekuhle nje utholakala abangakhona base bayabovusela ukuthi ucomforta nomake wethu ebandleni bayibonga inkosi. Ngoba mntase nomake secala ukuthi ngisho malekala awunomcomforta malekala ngasekho. Sisholo lokho khona bazalwane. Ngiya-understand ukuthi le khaya ukuphela gazethi yabona. Maye le gazethi yayisikhathi seprofit left and right. So ke uyadzinga lokuthi ahlale ibona nje iqhubu. Siyathi ukuthi sinebrand issues that's why lokungekuthathelekelela inkosi usayibusisa. Hallelujah. Siyabonga bazalwane asiyene izwi lenkosi. Encwadini yaMateyu chapter number 6. Verse 3. Ngake ngibona ukuthi awufika emgodini nabahle bacima so. Verse number 10 Matthew number 6. Bese sibuka na Exodus bazalwane 34 verse 1 and 2. Exodus 34 verse 1 and 2. Amen. Sifundzeni lona bazalwane. Matthew 6 verse 10. Umbuso wakho awude. Inzalo yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. Page 46. Umbuso wakho awude.
Inzandvo yakho ayentiwe emhlabeni njengoba yentiwa ezulwini. Njengoba yentiwa ezulwini. Thank you. Verse number 1 and 2 Exodus. Makathi wakhuluma kuMose wathi, "Bathathe belekete letimbili tematshe letifanana naleta takuqala. Ngitawubhala kuto wona lawo mazwi labasetimbeleketeni tekuqala. Lowatiphihlile. Ilungiselele likusasa ekuseni. Wenyuke ute lapha endzabeni iSinayi. Utowuthula lapha kimi esiqongweni sendzaba." Sibongele la. Liyaphila baba wethu Ongcwele, lingamandla, lingamadodza, liyasibonzisa. Baba wethu Ongcwele, ngalo uyadala lokungekho Jesus. Siyalemukela babe kokholwa egameni likaJesu Kristu Inkosi ekulawo. Nangamandla kaMongcwele seyimile babekeko yakho, utawuphefumula babe uhlanyele ngayo izwi lakho babemini. Malimile babe tithitweni kethu, bese babe thelethithelo. Egameni likaJesu Kristu Inkosi yakho. Manje kuze bephakathi. Amen. Nginikela kuyo. Uwe Jehova wesu. Mina nginikela nayo. Awe. Enkosi ngiyanikelwa. Babisile kwasho namagama ukuthi akusikhona la sijwayele kuba khona khona. Siyafika sibonywane la ekholweni. That's why nemakhona akhona siwati kahle onke. Sithi sesende lokhu ithi Nkosi cha yendalo lokhu. That's why it is very important kubalulekile kwekuthi mawufika enkosini utende impilo yakho yonke. Iphelelishwe impilo yakho enkosini lokholwe ndiyo. Hallelujah. Jesus. Andibonge ephakeme lenkulunkulu. Thank you, Jesus.
Uma Jesu afundzisa labafundi bakhe enhlitweni yami efike kwahlala la evesini lika-10 lelizulu lithi mawufike. Amen. Swati lithi mawude. Haleluya. Jesus. Umbuso wakho kuphe emhlabeni. Nguphe emhlabeni kula. Mawude siyawu-invite umbuso kaNkulunkulu. Amen. Umthandazo lo. Umthandazo wenkholwa kuthi likuthandazele ukuthi umbuso waNkulunkulu ufinyelele enyameni yalo nkholwa. Yes, Jesus. Utawubona utawukholwa nankinga. Jesus. Amen. Amen. Kuna ngijabulisa empilweni yami bazalwane. Ngijabuliswa ukuthi ngidinikele enkosini yami. Full. Amen. Amen. Empilweni ngikhulunywa kuye kwehlukaniswe kwenkosi. Bafundisi bami kushiwo lokuthi nokufundisi nenikhonza naye noma nomfundisi wenu full time noma kasi full time. Jesus. Bese ngithi nina no wethu akekho full time ngoba uyasebenza kabasi. Lena ngotshileyo iguguliwe engqondweni yami. Jesus. Ngakhansela bahle kuthenkosini si full time. Oh, yes, Jesus. Ningagula babekisho ngingaye emsebenzini bathi ndawugula ngihlale ngaye Nkosi. Jesus. Amen. Amen. Ngoba full time Nkosi. Jesus. Futhi akujabulisi umuntu basangwane enenkaleko. Amen. Jesus. Noma enenkinga amfonele bese seyineda nathi umfundisi ubhizi kangakanani. Haleluya. Kanti unenkaleko kumoya lapho basangwane full time noma msemsebenzini ya-office ngiyobhokota nithi sengiyahamba. Jesus. Bathi kwenenjani nithi sene-family problem because emsebenzini nelungelo ne-family responsibility. Jesus. Eyami family yakamoya. Amen. Uma ngagula siswami namathulu bangifonele nabatshela ukuthi ngisemsebenzini ndawu-offer kusasa. Jesus. Ndawufika ngibona ngiserofa umsethelo siswami ngadi yami. Hallelujah. Amen. Kodwa bangathi kaninzi uphathelile nisemsebenzini niyaqongqoda nithi ngicela i-family responsibility. Jesus. Ningikhambe ngoba enkosini full time. Ayikho into engijabulisa bazalwane ngokuba committed enkosini. Nginto hlobo lolo nje. Futhi kuye bonke afuna kube busy enkosini. Ngimuntu ohlala busy ngingumfone ekhaya ngabe ofuna mhlawumbe nyuka ngishona le ngakutanda mina ilungi shayina window shopping kodwa kungavela umsebenzi wenkosi. Akasikhathi sokurelax because nanikela impilo yami Jesus. yonke Nkosi. Yiko nje kuphila kwami kusenkosini. Nginamthandaza ngokuthi umbuso waNkulunkulu kwanathi mihla nemihla ungafinyelela enyameni yami lefako. Yes, Jesus. Kodwa wona ubekhona. Hallelujah. Amen. Ngikhulu kakhulu lento uNkulunkulu
langivendele yona ngokufika kwembuso wakhe emhlabeni. Uma umbuso waNkulunkulu uhlethe umzalwane, ayikho i-excuse. Jesus. Kude sizathu uma sokufike ingazalwane umbuso kaNkulunkulu kulo mhlaba lokufika. I-excuse ayikho. Ngakakhuluma ngelanga ngathi umunye problem sine njengamakhasi usavela nami njengomuntu wakho ngawusho ukuthi awumncesi manje avele bokufanele ubuke bokufanele baqalela ngosika. Hallelujah. Ukutaka kwento wangimi not umnika umbuso. uNkulunkulu kude i-excuse asikho sizathu. Before sikhulume noma ngayini sinashimela ngayo ngiyaqala namhlanje nesebusele. Vumelana umbuso waNkulunkulu ubuso empilweni. Kumina siyakhaza but after sewuvumile uvumo lokuhle. Uthi ngeqiniso sifika sikhathini la bazabane balingiselana khona. uNkulunkulu angafiki kuthi yena. Hallelujah. But just like that, what's important before never for thakazelana umbuso kaNkulunkulu. Kuthi noma seliyani njalo Jesu but ekhona lenu funa umbuso kaNkulunkulu Jesus. Amen. Sona bazalwane asihlala emhlabeni the world, but sihlala emhlabeni the flesh. Jesus. Hallelujah. Jesus. So umbuso awukaye kuhlashweni nasesantini nasemathwaleni kodwa umbuso ufuna utela enyameni. Ufuna kadlula kaJesu asewufikile lo mbuso kini. Nasewufikile lo mbuso kini. Bese nine. Hallelujah. Niyakhala niyenda. Jesus. Amen. Uma lo mbuso sowukhona uyakhala ke uyenda. Uimplementa lo kwentiwa ngumbuso enyameni yakho. Immediately wenda ufuna ungafuni udaba kwena kwena wezulu. Because umbuso lokukha
Ayibonge Nkosi. Amen. Jesus. Kulo lamhla ufuna ukusikhumbuza ukuthi masesikhonile uyafuna uNkulunkulu kubona i-advertisement lekhangati kwelikholwa lenembuso wakhe ngokubonakala empilweni yalo msalwane kukhiphiwa inzatho yaNkulunkulu. Jesus. Emakholwa onke yakholwa basibaba bathipho lesilele inzatho yaNkulunkulu. Ngisalamile nakumele yende inzatho yaNkulunkulu yenziwe nguwe awuyidanga uyilanzi lekhethe uyilethe kufika simo kuwe bese wena ukhipha inzatho. Amen. Jesus. Hallelujah. Amen. Ngoba uma basaba inzatho yaNkulunkulu inendeki kwelikhona sikude likhona. Baba bakhona labashumela kuba bekhona bathathaza kuba bekhona labazilanga kuba bekhona bahlangana ngalesimo but uma inzatho yaNkulunkulu ingekho akunamuntu bakhona. Jesus. Akunamuntu kushinayo. Akunamuntu kunikelwa kupleta kodwa kudumuntu. Hallelujah. Because izulu lifuna umuntu. Lifuna umguqulu umuntu abe ngumfana. Intaka kamusha bese liyamentisa. Ngizozulu. Amen. Hallelujah. Amen. Simvumele uNkulunkulu akusi. Hallelujah. Ngicela sinake lokho basabona sitawufuna. Igole lebandla ila. Enzandleni yaNkulunkulu. Enzandleni yaNkulunkulu kuyabida kakhulu. Amen. Amen. What? Ibalele emsebenzini lemncane athiwa enzandleni yaNkulunkulu kunento yokuqala kwezindaba bonke kunothando. Love. Luthando luvela Jesus. Amen. luthando luvela phela. Amen. Uma kumele ukhiphe uthando. Umbuso kaNkulunkulu usufikile kumuntu. Hallelujah. Ufuna ukubona ngalo muntu sekathanda kuphana. Amen. Ngoba uthando luhamba nepresent. Amen. Uma umuntu basabeka upha luthando lukho kuye. Uma luthando lungekho kuye, inzalo yaNkulunkulu usayithola kuye. Leso ke sizathu sokuthi kude umuntu. Jesus. Hallelujah. Amen. Kuningi lengakukhuluma. Kulesihloko lesithutha nawe nangathatha ukubekela. Kuningi longakukhuluma. Amen. Lokunye ungakukhuluma asenembeza wakho aphikise wena. Kuthi usashaba ukukhuluma. Jesus. Ungasakhulumi lokho ngoba ukwenda. Listen carefully. Uma basabone kungendeke ukuthi kude umuntu. Kuluma kabuka. What direct nyakatha? Akaboni umuntu. Lokho bisele uma enzandleni yakhe. Amen. Amothatheleka. Number 2. Ngibuke leliphuzu lelithi kuqolela nekuqola. Ungevuma sifo yini akusifo yini emamini ehlukile. Kuqolela nekuqola. Jesus. Uma ngibona vela abela lelo lesuku lelo ngiyaphupha noma ngiyagutha. Kulendaba phupha umlomo banemfana lapho kwani. Alumnyaka wetake inkosi wakhe omncane. Cela umkhaphe silanza umfana ephupha. Sadrive la ngaba khona kwakhe bazalwane. Nanyalo nje ukukhumbula ibridge. Laba kubela sibale njengale levela lesibale naba advertise lenjalo lekafike ngangena kulokhambi imoti yinye. Uqaba ukuthi ivele yaphela na ufika ngala simidi siphili. Ngama ufika khona. Ngoba lo mfana afuna umntwana wakhe. Uma lekusungule uNkulunkulu uvetele indzawo lefana nayo exactly. Mina nkosikazi sihamba nejet. Ayisasijet ayiphola masifika la. Uqhamuka bosibani.
Ngiyaphuza mzalwane. Basibabhelusi. Into yokuqala labelile bathi thina basivimba kwavuka mina ngamelana nabo. Ngaphuma la emotini ngabahlasela, ngashiya lo sithathu emotini. Nangibahlasela amathi ukusuka flathi. Uma ngibahlasela akhipha umkhwa. 7 stars, 5 stars survival ukuthi. Ba lokho komdawo 7 stars. Nani nakayikhipha isakho Jesus. sakhothile. Embamba mshukuthi nemimuke. Nangimuka funa kuyivula labathilo njengazalwa kwakutsala. Sebayeka bangi-2 seba-edela baba baningi. Losele umkhwa ithi funa ubeke ukuthi wena phusheni uyakholwa. Ngibona ukuthi akusela double up sensenini la uvule lo mkhwa athi ufuna kumsika kuvele la phusheni kuthiwa ungumfundisi. Jesus. Ngafuna ke kwenda lokungqono. Lemntazi mangikwendile ligama lekufundisi lingonakala. Nakhipha lokukwa ngikhumbula ukuthi ngimsikela. Ingqondo ithi msikela ungasika lo msipha lo la ablinde utawuphelelwa manje. Utawuwa enangafa nokufa. But utabe sewungekho. Ngiyaphuza njalo. Jesus. Uma ngicela abantu ngoba umsikile angabona ngathi iphuma ngabona baba nini basibamba bathatha ama cellphone lebo khumbulabo baya kusikhatha ngoba bafike bakhipha lemotini bathatha le moto banyamana le conveni yami le butse athi I want to do something eta ukhomba umkani ukuthi ngiyivothe because ngeke lo yobani ngeke ukuthi khashane kangakanani but nayi ngole le thushi boya amathi ukuthi livule njalo amapage lephupho ngaphupha sesibuyele lenza imoto solo bayithethileko sesibuyele lofuna lephupha mangifika ngofuna abantu abasababoni angisakhona ukubona ngeke ngamathi ukuthi wakuphi ukhamba umfana loqala ukhamba namele kuhle akabakhishi osakafika kulo mfana ukuthi bathe khaya angilethe lama cellphone namele kuhle nami ujabulela kuhle uthi njengoba bekathunjiwe bekahleli kahle sibone likhono kuye uyakwazi ukuhlalela uyakwazi ukudlala ibhola so lesijabulile lesikhathi sinayo wasibela kimi ukuthi kuthi letho lelo ngifuna kuyenda impinziselo nekhomba ukuthi umbuso kaNkulunkulu besususiwe enyameni yami. NeNkulunkulu wangireviva lapho ukuthi noma ngabe yini lohlangana nayo endleleni yena sho ukuthi uvusa umbuso kaNkulunkulu ukuze inzatho letawendeka kungabi leyo fisa kwakho kube inzatho letaweyida mna emazulwini livela lapho ngelepesi elithi inzatho yakho yendeke lavusabenje nasezulwini siyibonile inkosi beyibamba beyikhuluma uthi nobhala yafaniswa nemvu phambi kwemagodi bami uthi nakabhanga yathona yokuvula umlomo inkosi athi lomnyaka kakhuluma yayingayilayela ingelosi nasezulwini dehle ngolukaba bebandla ndifike ndibhubhise kodwa ngenxa yembuso. Hallelujah. Ngenxa yembuso nangenzapho yaNkulunkulu waqhubeka Joshua aplaya kuNkulunkulu kuqhubeka nale nkosi nefulo lisho yenzeke
emakoleleni nasekukoleni people betingafana. uNkulunkulu lethu ubesihlulela ngebantu nje angikhombise nje manje sekhosi bathi ngeke ngisho ngoba khona badingo lapho besibamba noma ngayibamba kusenza uyafana nje noma yakho ukuthi ufike emveni nempala okufana participation sokubona bese uyenza baleka nothando love suka kuNkulunkulu. So mawufika kulo mntwana ngamini nukhele uthatha lo mntwana hayi ngoba mfuna but umthatha ngoba le instruction yokuthanda Jesus, then so I implement. Employee yakhe kuphela lomntwana. Noma kanti indodana akavami ukubelesana lesihebe because akafuni kube neqoqo letawutshengisa abafundana kamdala. The principle. Ngoba kumele lonakale akumele loniwe lonzana. Ufika isikhathi dala abantwana balame lo ufika kancane uyakhula wathi uJesu ukukhela ufika isikhathi uqhabayo Holy Spirit kuphele lo mthando awu Jesu siswama ohlabene lawo Jesus ngoba sikhohlobo esefana lo mthando kuphela netipho yakho alhamdulillah nethi bamphela buthi abantu bakho lotambuza kakhulu ngolofika ngoba iqoqo yakho ijazi kukhuphuka ukuthi lo mfana siwa Jesu akungane nomntana njena inhliziyo yakhe ngilukhe Jesus hallelujah. Kufika isikhathi uNkulunkulu akhangele ngalo mntwana athola ukuthi afuna shawa ufuna lo njobo angadiswa ngomfundisi ngasibuda ukuthi waye ukuthi akaphela kusiye ngalesikhathi selomthando uthide lesikhathi anebhede lukhele wasekalkheke wa-organize party ku-program nakukhulu bekukhuluma kwabanye ukukhuluma bakakade nebakakhele awuzange ukhulume bakasibosa akudalweni ku-program wabangavelelathi but lesikhathi seyingekho ledwa nasesukweni Jesus. Jesus. Amen. All Jesus is one. Kunokuthi kwathi okay. Kwathi ifriend yakhe. Siphela nomama yakusho imele le friend ide kodwa ukhela nabikhona. Because ungesizathu lesiqhele lesimanje. Kuthi akusiwa okay. But asikho uyimane phele ukhona phele sibona ukuphele ngoba besikhathi wena ulahlekela umthando lakhe waqhamuka neprogress yefreedom empilweni yemthando just because inzathu kaNkulunkulu isusiwe amjikela bese ngitela kathi uma ufika nathiwa khona umuntu uyaqoleka kahle kahle izaba yemkhonto yakho bakwenza uma kuthiwa umuntu uyaqoleka awuqoleki ngoba kunetipho letihle letentiwe ngumoni wona wena according to
Livangeli Ngembuso umqolela angakenti lutho because wena ukhomadwa umbuso. Jesus. Amen. Uyamqolela. Secondly, wesibili umqolela kufuna ngibona mama ukuthi ngiyamqolela. Kodwa uma ngiqola akangiboni mama. Niko ngiyaqola mina. The moment ngiqola ngiyaphila. Jesus of man is on. Jesus. Komunye nendeshapasa. Ngamanye amagama lo moya wokuhlabana nesimo akubona umbuso kaNkulunkulu. Jesus. Moya lokhomba ukuthi kude bantu baba. Jesus. Uma uqolela uyaforgive ukuthi uyakhona. Lento ikhishwa awulekelela umthandazo, awulekelela umuntu, ulakelela umbuso. Ngenxa Nkosi Yesu nakho. Wedwa kambe niyaqola Nkosi. Ukuphuma ngaphandle nesimile semthamo. The same love. It's the same love. Holy Spirit. Lord, I implement to make us ourselves. Yes, Jesus. Yendiwe inzando yakho emhlabeni njengoba yendiwa. If I can ask umuntu abasebenza phakathi labaqolako la yini. Ngoba nina kunemigqoko leneke lihambe lafuma. Jesus. Nathi anokuya umuntu. Hallelujah. Oyathi nkosikazi uma ngiyashada ngicabanga nakuthi omkhulu. Angiphathise njengoba lencane kanti ngetilo zakhe eminyaka. Angizange ngiqonda. Ngaphelita bazobona umntasesikhulu wathi mfowethu ngithawe umjwayela lokho singiyamnqena ngithi manje nasebenza. Angishadela mfowethu ngishadela mina ngokuxoxa mina ngiyamzama ngokuba maboko kumele ngishuthaka yakhe ngizabona ukuthi ngaphuma ungabona kumbe naye washo ukuthi ngabele bevela awufika wapi umsheke. Jesus. Because ushada nesikhwala kunetilonza akaqola. Yeah. Wamlaya kulo. Jesus. Nkosi nemandla. Asakhulumisana kodwa mshukura ukuthi nje ngikholwa umshumayela ukubona ukuthi Jesus. nibambe le president la February ngombuya lo basole. Lethi sinangameli lutho nguye vele lo ngamthathi. Bambele lo president. Wafika sikhathi lapho khona. Yibo uqala la umfonela wafonela mina. Wathi tshela Isaac afika. Sathana ukuthi lesikhathi masebenza akazangaphikala singala ngene sanga kwebela property yakho sibasebenza soqhubeka ngasho umsebenzi uyafuna ulalele kahle see 24.
Shubayala Satana cannot intervene and cannot good because man will need that. We have people who Scripture manda ekusama aeta wanazimali ko kuyangeka nesesizwe why basaba worship basaba kukanya mato barole ngoba na utyamona ungayiboni zapho yembuso Jesus mhlawumbe ngoba kufikise ekhaya ngoba kunemema singosa sahabi shona mina ngamuntu yakhe ugqoke amabhruku nabo ketshane mfana nami degree shona amaqiqi nayo yonke le rubbish nakho degree wena uNkulunkulu ukhuluma kuye ukhuluma njani Jesus hallelujah amen ngoba mina ngishwaye ngakhuluma njalo mina ngiyakhuluma nje because mina ngibane khosi kuthi abantu umoya lo ngoba thina sifuna izapho yembuso Jesus Kapela abantu bayona kuyapita mntaka ikhumbuka abantu wakho lena thibana naye emgwabeni wabakwabo bazomtshotha sakho nabantu uyalo unjani lahle ethi khona nje bangabhuti wathi ngiyaloya kodwa mala si-invite umbuso lawa ngathi nangisuke uma sikhuluma ngokuthi baba zalo sishilo sathi uthando uqola noma uqolela luthando luhamba nokupha la sinama 3 lokwendiwa inzambe ngibona ngokuphana come on church ngibona ngokuphana Jesus kupha umuntu uma ukholwa lipha umuntu kusukela ngamuphi kusukela unikela Hallelujah. That's why umnikelo awusona siqhilo liqhilo endlini kaNkulunkulu. Come on. Our Holy Spirit. Umnikelo awusona liqhilo endlini kaNkulunkulu. Remember, asikhulumi ngendlu. Sikhuluma ngendlu. Amen. Jesus. Mayibona inkosi uma ke insango yaNkulunkulu yentela kulo mhlaba lo utawubona nakunike mayibona inkosi imfukuthelo amen sikhutshwe nabantu bethu sigcine si-etha njengabantu labanganawo umbuso Jesus amen leshami lelo shami
Wayekuthi abantu abangespecial abakhuluma kathela sibaba nakwadi. Bakhumbule phathini yabewe bakhona makachawo. Bakhuluma lo mkhulu. Base Nedbank ingakho ucikela ihloko. Bakhuluma kuvindo kwakho amanye sothi ucikela ihloko. Cha ngcono manje bayaba ucikela ihloko. Ngcono ngeke bakuyathetha. Jesus. Amen. Uma sikhuluma ngokuthuthela sikhuluma ngezinto khona amagama osingokophethe bathi i-anger. Kuhambisana nokungaqoleki. Tisila deminyaka. Ngalale ntombi ufuna worship. Hayi mosiya, kodwa ngala inenkinga nabantu emthanayo. Jesus. Awufiki umbuso wakho. Awufiki umbuso wakho. Hey chabo, siyawufuna umbuso kaNkulunkulu. Happy ntombi yakho. Jesus. Basho bathi photha bayithatha. Bathi ukuthi samela photha leNtuluke baphotha. Lesayifike yathi kuphela. Anger lomuntu, abantu bakufana sisi. Anger. Lokho sifo lawa ukuqhethela umhlaba. Lokho anger. Unqane mara ukuqhethela umhlaba. Njengoba bemila. Ngishimela nginamkhulumisana baba wami enkosini mahlanu lendas elikazi. Ngoba ngaphuma kuye. Ngithi namtshela bethi iphaseni kahle manje. Ngoba nakusa baba wami enkosini uyalalela ukuthi kwenzekani lephinayo. Jesus. Lo lokwamkhipha la. Akwendekile. So ngiyacela ngiphathe kahle kodwa ngingaphoqa. Ngiphathe kahle nje ngisengandlule mhlawumbe sengasala ke nento sengekho. Because nini ngumbuso. Jesus. Kusithoba. Kwenza njani basabani? Kusithoba. Lephushe. Nizithobe. SiBhayibheli bazithobe abantu ba ababizwa. Jesus. Bafune. Ngatisho noma hambele bakethala kodwa ufune. Usithobe. Ubona lamakholanya. Ngoba sinisuka kwathi tsala bazali basaphathe baphuthumene. Ngelanyela abantu asibantu amtshana. Angifundiswa ukusizafika. Mawukhola umshana noma kanjani udvanele wokusindiswa lo bonakala bahlangana. Bafaka bochayi baphathe baphuthumene bangelela impilo abantu baphuma ngokuyimpilo bakhaze baso. Masingani ungathi ukuthi yini inkinga nami abantu uzosindiswa kwamanyana ukuthi yinke baphuthume phila kahle nakusindisa. Jesus. Humble yourself. The sign of the Lord. He shall lift you up. Babemleke uma sizitho kunabantu esibabalekele emasolweni ethu babemleke isatofika. Kufuna nababubuka. Basho ukuthi bafanele babemleke. Yeah. Jesus. Impilo yakho yokuthoba yedlulele abantu labasemasontweni. Jesus. Thina bathi unokhoba ungqondo lo kunalelo senda la. Jesus. Uvela ukuthi nami ngisethe somphetho sana. Bathi indaba stress abantu lewani manje umfundisi akamkhulumisi manje mathokoza. Shuni yini sopho ubone ukuthi kunemehluko. Jesus. No matter what manisi. Noma ngakwendeka but umbuso mawusenyameni yomuntu esithoba. Jesus. Noma umfundisi wakana sesikhulu sithoba. Awongelele umbuso. Kwakathe umuntu akafuna kulendlu la hamba khona na udibana neminyaka uthi umbuso. Yeah. Na uhamba udibana nendlu umbuso. Uma indoda yakho ikhulumisa kahle ungaphefumuli uthi umbuso. Uthi umuntu akazange abe uthi umbuso hayi basaba bafuna yandeke. Jesus.
kwethembeka mangibe othembekayo lento leyo bazalwane ihambisana neligama lelithi transparency. Uma ungekho make mahlala phakathi kwethu emakliniki kodwa wethembeka ngoba emakliniki kunethinto takho letinga kwentu ungathembeki. Hallelujah. Nasisemeni khabo kunemigugu yakho lokhu uthi phapha ikukhanze sowuseka ungathi ukuthi ufike njani bese uyakhumbula ukuthi umbuso sokuhlehla kancane bathi bathi awukhama basekona ungamandi mhlawumbe sonele kokuthandaza kwakho umbukane mathole usuka theni yena urepresent umbuso. Hallelujah. Jesus. Bulunga noma kubeketela zaphatha umbuso. Yes. Babetisa kukhulu ukushumayela ekhaya. Ngoba la kwathi yashumayela baba la. Uyaqabanga lapho ushumayela abantu bamavesi manje. Kodwa nje nomncane ngokukhulu azami sithi bazali. Akukhiphe nje lonke entambo. Amise nje kufanele lethi yena. Kukhuluma nje manje. Hallelujah. Jesus. Kunini. Kodwa ngasifuna the last one. And Dr. Namai repentance. Kuphenduka. Kwenza. Uthi Paul. Uthi usifiso sabantu. Sakhulu ukuthi bonke abantu kanjani? Bafiyele kuphi? Everything is that repentance. Amen. Uma singaphenduki asisibo bembuso kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Nikhona basa. Uma sinathi siyashumayela kahle bafowethu besinakwenza 6 months sikhuluma ngalo chapter number 6 from laphethu kuverse laphethu kuverse 8 verse 9 siyogcina lena verse 11 lemthandazwe la kuhleki khona ifoundation yemaKristu. Sithi nina kusikhulu emavesini sikhulu nasebuzweni bathi siyabeka phenduka. Phenduka kuyabika uphenduka kwena sili. Ngithi sewuphenduka bese sithi ngicela udle manje mfana. Usho ukuba angisikahle ngishaya inkosikazi. Amfit. So bengicela babe ungibeke ndandle. Futhi ngingayo yokhonza ibandla ngoba ngingalithelela ngithakathaka bekuthukuthela. Jesus. Ngoba yonke imiphumela yemhlangano ivela ukuthukuthela. Ukuthukuthela akukwenza vele. Asigcine mele bekokophethe sesithandaza senithola. Uthi uNkulunkulu Moses. Sasa. Funa kudibana nawe nsana. Sesiyathandaza. Sasa ufike ungakhohlwa. Kuthi siyetabele sinayo. Mina nawe. Uthi Moses. Siza Moses ngenzele wena amaqweqwe. Hallelujah. Ngendele wena. My Father. Ngendele namaqweqwe ude nawo wena. Sidibane umsiki nethi nalomuntu. Jesus. Wangathi uthi yena ngangubonile utana Joshua. Kodwa buya wethu siyodibana. Thatha namaqweqwe endimeni. When is that was? The same Lord
ungifike phansi bese awuthandaza lo mthetho lekanika wona ngathi ubhale manje umikisho kwathi laba awuzange ufike ngenxa yalokho kude ibandla lelingahamba linganamthetho wabo so wena-ke njengoba kone wena bisemaqweqwe sinawufika kini mina ndawubhala Moses afika nala maqweqwe mina ndawubhala wena Foneka mempaka la Mungu lona kaka akusabhalanga lo msana wethu kubhalela abahambe kwebandla ungabeka bathi inkosi ayifuna utho ifuna ishite sale watu sobhalele inkosi ayibhala but Moses wabito wayabitwe iBhayibheli lithi Moses waqale wakhopha kaNkulunkulu wamtshela wathi Nkosi seniyaphenduka ebubini be-enga yakho ngase ngabulala imithetho yakho uNkulunkulu ngendlela omhlela khona uthi ngeke kuhambeke lo Moses kuphenduka kwakabusithi but the same law imithetho lemishinto izilami kumele ibuse ebandleni buya ulanzi indlela yokuthi bakawukhonza njani suma sabe Let's go back. UNkulunkulu ibandla namuhla akalakhi nemfundisi. Ulakha ngomoya oyingcwele. Before ube khona uyabalanza. Alisi yena abanasizele. Uma kunenzando yakhe. Hallelujah. And then bathi bangafika. Yile bashayini bafundisele ugcina konke ngekuyalima amen bese nibathumela eveni baba ke lo umuntu nasaphendukile afuna umbuso kaNkulunkulu uphile empilweni yakhe i-responsibility yakhe kwenza amagwebo ayena wenkosini afiwa Inkosi impossible. Yabona ukuthi into ukuthi labadlali emvele niyathwala. Wo, labadlali emvele anikhona ukushumayela ni phakathi ki. Labadlali anikhona igqoka likete livele. Let the will of God be done. As it is in heaven. Il pilot, Livangeli, je suis pilot, yes, it's so. Asapensi yomfundo kwathi nasisho njalo ngetiso bamntana nje babamlame lahlabela khona lokho umfo athi bebe kuya ngami inthaba yakho ngabe kathi ungayinikela uNkulunkulu uphuthe kuye konke lenthaba yasitha lenthaba ihlesa nabantu bona bayikhuphula uyijibele kanje ntekho ngosile kanjani inkosi tawubhala I know John.
nobuhle kulo muntu kuze aphile impilo efuna bese ngitshela ukuthi uzokubeka usimbhali ngoba tabuyela bathatha ukubajwayela abantu abahle babo weva sokubhale bani kanti kube bekade uyekosini yapha betamtshela ukuthi uma bakuhleba thanza uqolele mbuso lo sakemba mbuso okay masaba alapho ayina kokophe iye ngokuthi udibene nami so implementa umbuso letho nabana ufuna bakhona ngenxa la uhlale kuwa labahlombe bebantu bathwela ubani sona nje mzasa sona nje utela bathenga sabo sona nje umfana sona babukela ukuthi ingabe samba kunako la wena uyibhale bebhorosis kuzobathi noma ngabelekani bese ngiyamfuna uNkulunkulu obekisa yona ngoba ngeke ngivije icebo lento kungandiwa konke bongeke mntana baba Jesu. kule ntsambama leseyishika usima ingcwele Baba. funa kuphendula ubhalo kabusha kube kuwe stop so that vele usilimete but asizonke ngoba sikwenyanga siyathatha hallelujah ekhombela style ipush umfrene asinabo labantu abaseshifrene efuna labanye ngoba uNkulunkulu osipitele ukuthi sipitele bonke abantu emhlabeni sekukuwe ukuthi yamlahla uNkulunkulu sima kanje ngeke because uyakhema wena ngeke because wena uyalingisela wena that's the purpose part you may never say never say that but if today God please help me bala uthi mina wena sifuna lesisha lekhaya uthakake siyakhunjwa labanye kodwa ngawubhala iphephethe bangapha ukuthi gospel let's say Jesus Hallelujah, Jesus. Hospitala Thank you, Jesus. gospel Baba. Suyakuzisa gospel Thank you, Jesus. moywe gospel lethukhanya Maedi, Jehovah Maedi wa Ezuli, uwalikabwe yeke
Siyabonga.